Bonjour Patrick Mouyaya. Bonjour. Ni ikiganiro gikomeye cyane aho Patrick Meya yaganiye n'ikinyamakuru LFI akagaruka kubikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yahereye ku nzinduko cyangwa ku ngendo zitandukanye Perezida Tshisekedi amaze iminsi agira mu bihugu bitandukanye. Twize cyane rero, reka dutangiye ku kibazo umunyamakuru wa LFI yatangiye abaza Patrick Mouyaya. Depuis le début de l'année, le président Félix Tshisekedi multiplie les déplacements Togo, Congo, France, les Émirats, les États-Unis et puis l'Angola pour finir cette grosse tournée. Qu'en est-il ressorti de concret à la fois sur les plans diplomatiques, économiques et puis aussi surtout sécuritaires? Umunyamakuru wa LFI yatangiye abaza Patrick Meya ati kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka Perezida Félix Tshisekedi yakoze ingendo nyinshi muri Togo, muri Congo, mu Bufaransa, muri Émirats Arabes Unis, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma asoza urwo rugendo runini muri Angola. Ni ibiki bifatika byavuyemo haba ku rwego rwa diplomasi, ku bukungu ndetse cyane cyane ku bijyanye n'umutekano? Urugendo ruheruka n'urwo ejo muri Angola, Perezida wa Repubulika yabonye umwanya wo kuganira na Perezida João Lourenço. Ndibuza ko Perezida Lourenço yari umuhuza wihariye washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gikorwa cy'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda cyabereye i Rwanda. Ibyo biganiro byari bigamije gusuzuma aho igikorwa cy'amahoro kigeze, kandi hari ikibazo cy'ikiganiro cy'imbere mu gihugu gikomeje kuvugwa cyane. Hanyuma habayeho n'urugendo mu bami b'Abarabu, kuko aho ngaho byari ugushyiraho uburyo n'inzego zigize ubufatanye bwihariye, kubera ko Émirats Arabes Unis na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba bifite inyungu zihariye zo kubaka no gusangira. Hangarutse noneho ku rugendo rwo muri Washington rwabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka, kandi nkaba nshobora kuvuga ko rwari urw'amateka mu rwego rw'ubufatanye bwihariye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habaye inama ya mbere ya komite ihuriweho iyobora ubwo bufatanye, hanyuma hakurikiyeho n'inama mpuzamahanga ku byerekeye amabuye y'agaciro n'amabuye y'ingenzi. Perezida Tshisekedi akaba yarashoboye kugaragaza neza ihinduka dushaka kugeraho kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibe igihugu gifasha gukemura ibibazo byugarije inyokomuntu. Uyu munyamakuru akaba yahise akomeza abaza Patrick Meya ati ni byiza noneho reka tugaruke kuri Angola. Yari yarikuye mu nshingano zayo zo guhuza impande mu kibazo cy'intambara yo muri Kivu nk'uko mwabivuze, nyamara iki gihugu kigaragaza ko gishaka kongera kwinjira muri icyo gikorwa. Tukaba dushobora no kuvuga ko cyamaze gusubira muri icyo gikorwa, kuko nyuma y'urugendo rwa Perezida Tshisekedi Angola yahawe izindi nshingano nshya, gushyiraho ibyangombwa ndetse n'ibindi byose bikenewe byatuma habaho ikiganiro cy'abanyekongo kiganisha kuganira n'impande zose. Ni iki mutegereje kuri Perezida João Lourenço muri izi nshingano nshya? Patrick Meya mu kumusubiza ati ntitugomba kwibagirwa ko izo nshingano yari yaraziretse by'agateganyo kuko yari afashe ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika. Ntekereza ko mu minsi iri imbere azashyikiriza abandi izo nshingano zo kuyobora uwo muryango. Azakora ubu buryo bw'ibiganiro mbanzirizamushinga, bivuze ko abanyekongo mu magambo yavuzwe bamwe bashobora gufatwa nk'abafatanyije n'abandi, cyangwa bamwe bakaba bibona ko bafite ubushobozi bwo kugaruka mu gihugu. Bazashobora kuganira bamwegereye, ariko nk'uko Perezida wa Repubulika yabivuze kandi akongera kubisubiramo, ikiganiro hagati y'abanyekongo kizabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi ndashimangira ibiganiro ntabwo bizemeza na rimwe uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kudahana, kubera ko kudahana bamwe mu bakinnyi b'ingenzi ari byo shingiro ryo gusubira kenshi kw'intambara tubabazwa nazo mu burasirazuba bw'igihugu. Umunyamakuru wa LFI ati mu kuvuga kuri umwe
muri abo bakinnyi. Mu kuvuga kuri umwe muri abo bakinnyi, RFI yatangaje ko mu Kuboza gushize uwahoze ari Perezida Joseph Kabila yakiriwe i Rwanda, yari ari muri Angola, yakirwa n'ubuyobozi bwa Perezidansi ya Angola n'itsinda rye. Ryakiriwe nanone hashize iminsi mike Joseph Kabila wahamijwe igihano cy'urupfu kubera ubugambanyi n'ibyaha by'intambara n'ibindi n'ubutabera bwa Kongo. Ese Kinshasa yiteguye kugirana ibiganiro n'uwo mukinnyi w'umunyekongo? Patrick Muyaya ati mu biganiro tugomba kugirana hari ingingo imwe y'ingenzi, igitero cyangwa agression. Iyo witegereje imyitwarire n'imvugo bya perezida w'icyubahiro bigaragara ko afatanyije n'igitero ndetse n'abagabye igitero ku gihugu cyacu, kuko ntibyumvikana na gato ko ari we warwanye akarwana na M23 mu bihe byashize. Noneho mu kiganiro rusange amaze kumara imyaka myinshi acecetse, no kuvuga ngo mu gihe yari amaze imyaka myinshi acecetse atavuga, akaba yaraje gushyigikira no gutsindagira intambara ya M23. Umunyamakuru yahise abaza Patrick Muyaya ati hari ibikorwa atarakwiye na rimwe kuba yarakoze, ariko ko byamaze gukorwa, ese mugaragaza ku mugaragaro igitekerezo cyo kugirana ibiganiro nawe? Patrick Muyaya ati reka mbivuge neza, ntibiri mu nshingano zanjye gufata uwo mwanzuro kubera ko ibyo bikorwa byamaze kuba. Hari ibyemezo by'ubutabera byafashwe, bityo rero byose bizashingira kuri raporo izakorwa igihe nikigera na Perezida Joao Lourenço, hashingiwe ku biganiro n'ubujyanama bwe butandukanye cyane cyane n'uwo mwavuze. Umunyamakuru wa RFI ati dukomeje ku kiganiro nyirizina cy'abanyekongo, Perezida Tshisekedi akaba yaranahuye na Martin Fayulu i Washington mu rugendo rwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo munyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi asaba ko Senko na ICC, amatorero ya Gikristo Gatolika n'abaprotestanti, ariyo ayobora ikiganiro n'impaka z'abanyekongo. Ese mwemera ko ayo matorero yagira uruhare muri ibi biganiro, by'umwihariko kubiyobora? Patrick Muyaya ati mureke mbanze mbasabe mwitegereze, murebe mu maso yanjye hamwe nanjye, murebe imyitwarire ya bamwe mu basenyeri, cyane cyane abo muri Senko. Iyo mufashe urugero rwa Musenyeri Shilo wagize icyo avuga ku byerekeye ukwemera kwa perezida, kandi azi neza umubano mubi uri hagati ya se n'umuhungu, muribuka ntibyumvikana ukuntu yaba atarazi ibyo kwemera by'u Rwanda. Tegereza kandi Musenyeri Fulgence Muteba mu misa ya Noheli, murabyibuka ko yahise avuga ko twasinye amasezerano y'imyaka 99 yo kugurisha ku giciro gito amabuye y'agaciro, mu gihe nta nyandiko n'imwe ibyemeza, kuko nta na rimwe byigeze bivugwa ko habayeho kugurisha amabuye y'igihugu. Aha rero hari impamvu zo kwibaza ku kutabogama kwa bamwe mu bapadiri, cyane cyane iyo urebye uko bagaragara hafi yabo n'abantu bamwe na bamwe bafatagije n'uwo muhungu n'uwo se. Yavuze umuhungu na se, abavuze u Rwanda na M23. Akomeza agira ati ibyo bibazwaho cyane, ariko nanone ibyo ni ibibazo bizasuzumwa mu kazi karimo gukorwa na Perezida Joao Lourenço. Nibutsa ko Perezida wa Repubulika yamaze gushyiraho umurongo, ibiganiro bigomba gutegurwa n'inzego z'igihugu, kandi ni mu nyemerere imvugo tugomba kugira igenzura ku gukunda igihugu kwa buri wese, kuko muri ibi biganiro tukaba dukeneye ko tudakeneye abantu bambura igihugu cyangwa banyereza umutungo w'igihugu. Tuzakenera abanyekongo bazaza kuganira ku buryo twakemura ikibazo cy'umutekano, kandi tukizera ko u Rwanda rutazongera na rimwe gukora ibikorwa nk'ibi byo gutera igihugu cyacu no kwica abaturage bacu. Umunyamakuru wa RFI yabaza Patrick Muyaya ati Perezida Tshisekedi ari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo yanakoze urundi rugendo mu bihugu by'Abarabu ndetse n'ibihugu byo muri Afurika y'Epfo. Bwana Minisitiri, nubwo hasinywa amasezerano i Washington, hakabaho n'amasezerano y'ingenzi y'amaprotokole agomba gukurikizwa i Doha, urugomo n'intambara biracyakomeje ku butaka. Niki kibura mu by'ukuri
kugira nibura haboneke agahenge k'intambara. Patrick Meya ati ikibura ni ubushake bw'u Rwanda kuko biragaragara ko igitekerezo cyose kigamije kugarura amahoro muri iki gice cy'igihugu cyacu kidashimisha Perezida Kagame. Nababwiye mbere ko yemeye ikinyoma cye ku mubano afitanye na M23, ariko kandi Perezida Kagame ni nawe uri inyuma y'ibi byose. Izi mpamvu z'ibinyoma zo kuvuga ko hari jenoside cyangwa ko hari guhitamo no gutoteza abaturage b'Abanyamulenge, Perezida wa Repubulika yakiriye bamwe mu bagize itsinda b'Abanyamulenge i Washington kugira ngo agerageze kugaragaza ko ari we rukuta rukingira ivangura rikorerwa amoko n'amatsinda yose agize igihugu cyacu. Hari indi mpamvu ikoreshwa kandi igakomeza gusubirwamo n'u Rwanda kuvuga ko hari FDLR, ariko mwibuke ko mu ntangiriro za Gashyantare habayeho ikiganiro cyihariye mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umudepite w'umunyamerika Chris Smith yavuze ko uyu munsi M23 igenzura uduce tw'igihugu twavugaga ko twihishemo FDLR. Ntekereza ko mu mpera z'izi gahunda zose u Rwanda rutazongera gukoresha izi mpamvu kuko ruvuga ko arizo zigamije gukemura ibyo bibazo muri ibi bihe. Umunyamakuru wa RFI yahise abaza minisita ati bwana minisitiri, muri umuvugizi wa leta, muri minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, mukunda gukoresha amagambo akomeye cyane iyo muvuga kuri Perezida Kagame, mukamwita se M23, mukayita umuhungu, mukavuga ko ari umubano wa kidayimoni. Nawe Perezida Kagame ntiyifata, akoresha amagambo akakaye cyane avuga ko bazajya mu muriro w'ikuzimu nibamusaba gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba. Mu by'ukuri ese twavuga ko hari imbaraga zo gushaka amahoro ku mpande zombi iyo ukoresheje amagambo akakaye gutyo kuwo mufatanya kuganira cyangwa uwo muvuga ko ari umwanzi? Ntibigoranye. Patrick Meya ati iyo murebye neza kuva igihe twatangiriye ibiganiro by'i Washington, Perezida Kagame yabuze ituze. Nimwitegereze ubwiyongere bw'ikinyoma mu mvugo z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Iyo tuvuga se n'umuhungu tubivuga dushingiye ku kuri. Ninde waremye M23? Ninde uyiha intwaro? Ninde uyobora ibikorwa bya M23? Hari raporo za Loni, iz'akanama k'umutekano n'itsinda ry'impuguke za Loni zibivuga kenshi kandi mu buryo bweruye. Iryo sano ririho koko. Ndibutsa bwana munyamakuru ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu kigendera kuri demokarasi, gifite ubwisanzure ndetse no kwemera ibitekerezo by'abantu batandukanye. Ku bijyanye na demokarasi, u Rwanda ruzahora ruri hasi cyane ku gipimo. Ntibishoboka na gato ko binyuze ku muhungu twemera ko kohereza cyangwa kwimika uburyo bw'imiyoborere y'u Rwanda. Mwabonye uko Goma yigaruriwe, aho ubwisanzure bwose bwahonyowe kubera ubushake bwo kohereza uburyo bwase binyuze ku muhungu. Umunyamakuru wa RFI yahise akomeza abaza bwana minisita ati bwana minisitiri, umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi uracyafunze. Ibi bigaragaza ko intambara igenda irushaho kwaguka mu karere no ku bihugu bituranye. Bamwe mu mpunzi zavuye Uvira bahungiye mu Burundi bahunga imirwano. Ese mufite amakuru ku ifungurwa rishoboka ry'uwo mupaka mu minsi iri imbere no kugaruka byibura ku mutekano wa Uvira? Patrick Meya ati ku kibazo cya Uvira twese turabizi ko habayeho mbere ibikorwa by'umuhungu nyuma y'igitutu cyaturutse Washington, aho yavuze ko yasubiye inyuma ku giti cye, ariko mu by'ukuri ari ukwikura mu mujyi cyangwa gusubira inyuma bitarimo kugenda bya nyabyo. Hanyuma habayeho ibyo bita gusubira inyuma, gukura ingabo mu mujyi, ariko mbere yabyo habanje ubusahuzi, hakurikiraho iterabwoba ndetse n'iterabwoba ryakorewe abaturage b'Abanyamulenge. Amagambo yo kuvuga ko bimuwe ku ngufu ashobora kumvikana ko akakaye, ariko niko kuri kugaragara.
hari aho bafashe amatsinda y'abaturage babahuriza hamwe bababwira bati nimuguma muri Uvira mu byanyu muzicwa, kandi tuzi ko bamaze kuva muri Uvira basizeyo abantu bambaye imyambaro isanzwe bashaka uko babona impamvu iyo ari yo yose yo guteza akajagari bari baravuze ko kazabaho ariko katabaye. Muri uko kuri rero, mbere yo gutegura kugaruka kw'abaturage, nababwiye ko hari abantu bagera ku 300,000 bari mu nkambi z'impunzi. Tugomba kubanza kwizeza ko hari byibura umutekano w'ibanze mu mujyi. Uwo ni wo murimo uri gukorwa ubu n'ingabo z'igihugu n'abapolisi. Ikindi kandi igihe nikigera leta iri gusuzuma kandi ikanategura gahunda yo gusubizaho ububasha bw'igihugu izatuma abaturage bacu bo muri Uvira bagaruka buhoro buhoro bagasubira mu mutekano aho bagomba kuba. Kuri iyo ngingo hari intambwe igenda iterwa. Nyuma y'inama iheruka yabereye muri Katari, Bwana Lacroix ari Kinshasa kugira ngo harebwe uko hashyirwaho uburyo bwo guhagarika imirwano cessez-le-feu. Iyo mekanizme nishyirwaho kandi cyane ikaba ikubahirizwa, ishobora gufasha mu kugarura abaturage, kuba abaturage bagaruka, no kuvuga ngo aba bahunze b'impunzi, cyane impunzi zagiye mu bihugu duturanye nk'u Burundi. Umunyamakuru wa LFI atereka tuvuge gato ku bukungu. Bwana Minisita, by'umwihariko ku muhanda wa Obito, Corridor de l'Obito, ufite agaciro kanini kuri Angola, kuri Congo, igihugu cyanyu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no ku Banyamerika bashyigitutu kugira ngo uwo muhanda utangire gukora byuzuye. Mu minsi ishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kohereza bimwe mu byiciro bya mbere by'amabuye y'agaciro, cyane Coltan, niba ntibeshye. Patrick Muyati umuringa, Elefati umuringa, nibyo umuringa toni 100 z'umuringa, nibyo toni 100 z'umuringa. None se niki gisigaye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo uwo muhanda ukore neza ku buryo bwuzuye? Patrick Muyati ntekereza ko ku rwego rw'imiyoborere n'ubutegetsi byose byamaze gushyirwa ku murongo. Icyumweru gishize habaye inama iheruka yabereye i Rwanda yitabiriwe na Minisitiri w'Imari. Iyi mishinga ni zahindura ibintu bikomeye, no vuga ngo izaba ari game changer. Si bijyanye gusa n'imodoka n'inzira za gari ya moshi, ahubwo inajyana no gushyiraho umuyoboro wa fibre optique. Natwe turi gukora uruhare rwacu kugira ngo iyi mishinga ibeho koko, kuko izafasha kohereza umutungo wacu binyuze mu nyanja ya Atlantique, tukawuhuza n'amasoko yo muri Amerika. Kuri twe uyu ni umushinga duha agaciro gakomeye cyane, kandi uri mu byo twihaye nk'ibyihutirwa. Umunyamakuru wa LFI isakomeza abaza Patrick Muyati ikindi kandi ayo mabuye y'agaciro tuyagarutseho, ese ubu byaramenyekanye aho akurwa, no kuvuga ibirombe by'ubucukuzi acukurwamo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'amabuye y'agaciro azibandwaho cyane mu masezerano yasinywe. Patrick Muyati ibyo nzi, kandi yusomye amasezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yemeye gutanga ku ruhande rw'Abanyamerika amakuru arambuye, urutonde rw'ububiko bw'umutungo w'ingirakamaro. Ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibureba gusa amabuye y'agaciro, nubwo ariyo shingiro rinini ryayo. Amabuye y'agaciro yitwa critique cyangwa amabuye y'ingenzi, ni amabuye akenewe cyane mu nganda, cyane mu nganda za gisirikare za Amerika, harimo Coltan, umuringa, cobalt. Sinabasha kuba bwira urutonde rwose rw'amabuye yose yatoranyijwe cyangwa yarebweho, ariko kugeza ubu nta buye na rimwe cyangwa ubwoko na bumwe bwahiswemo ku buryo bwihariye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo dushobora gutangaza ku mugaragaro amabuye azibandwaho cyane n'Abanyamerika, ariko iyo tuvuga amabuye y'agaciro y'ingenzi, ibyo birazwi. Tuzi ko
harimo cobalt ikoreshwa mu modoka zikoresha amashanyarazi, tuzi ko harimo lithium ndetse n'umuringa. Hano rero ni ngombwa gutandukanya hagati y'amabuye y'agaciro y'ingenzi n'urutonde rw'ububiko bw'umutungo w'ingenzi twashyikirije uruhande rw'abanyamerika. Byari ngombwa ko dutanga urutonde rw'imishinga runaka kugira ngo babone aho bashora imari, ariko na mbere y'uko bigeraho hari ibifatika byamaze kubaho. Nabibabwiye Jekamine binyuze mu bufatanye n'ikigo cyo muri Amerika Mercuria yamaze kohereza toni 100,000 z'umuringa. Nyuma yaho hari n'andi mabuye y'agaciro ari mu mishinga itandukanye y'ubufatanye ishobora gusinywa muri uwo murongo. Ndibutsa kandi ko hari ibiganiro byageze kure hagati ya Glencore icukura cobalt muri Congo n'ikigo cyo muri Amerika. Ntekereza ko ari Orio kugura imigabane ingana hafi na miliyaridi 9 z'amadolari. Ibi bibaye mu gihe gitegurwa gushyiraho uburyo bwo gukoresha ububiko bw'umutungo w'ingenzi. Twagaragaje ibi byose n'urugero rugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igisubizo nyacyo ku byo isoko rya Amerika rikeneye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Nuko ikiganiro cyarangiye, umunyamakuru wa LFI ashimira Patrick Muyati. Murakoze kudusura kuri LFI bwana Minisitiri Patrick Muyaya. Patrick Muyati, murakoze cyane.